Jeromonah Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, danas je jedan od najpoznatijih srpskih duhovnika. U njegov manastir na ispovest, razgovor, savet ili da ga zamole da on lično činodejstvuje na krštenjima i venčanjima, svetim tajnama koje doživljavaju kao najvažnije dane u životu, svrati svakoga dana po 10 vernika. Nedeljom i praznicima broj vernika koji se okupljaju u Velikoj Remeti poraste na više od 100. Na kraju liturgije niko od njih ne ide pravo kući, već svi jedva čekaju okupljanje u manastirskoj trpezariji, gde iguman Stefan razgovara i odgovara na doslovno svako pitanje koje mu njegovi, tada uz posluženje mnogo opušteniji parohijani i gosti, postavljaju. Otac Stefan odabrao je da njegov domen rasprave sa vernicima bude pre svega najneposredniji, osnovni nivo odnosa čoveka i crkve. I gotovo da mu nema ravnog u odgovaranju na ponekad stidljiva pitanja mlađih i starijih tipa kako se ulazi u hram, mogu li se okrenuti leđa ikoni, sme li se svratiti u prodavnicu pre odlaska na liturgiju i sl. Ipak, još važniji su njegovi stavovi o tome kako popraviti narušene odnose u porodici ili sa prijateljima, u čijim razrešavanjima otac Stefan učestvuje i lično, u mnogim slučajevima ostajući kao vrhovni garant da će nadalje sve biti u redu i kako valja. Njegove reči su uvek blage, njegovi zahtevi u molitvenom tonu i on deluje, kako to najbolji monasi i duhovnici uspevaju, ne autoritetom sile, već silom ličnog primjera i autoriteta. Obrve mu se ponekad smrače samo kada govori o aktuelnim društvenim pitanjima, ali i tada da prekori sebe i nas zbog lenjosti, straha ili gluposti u koje sami upadamo, jer tražiti krivicu u drugima, a ne u sebi samima, nije hrišćanski, govori on. Zbog oca Stefana i sličnih duhovnika oživljava ponovo i puni se hodočasnicima i Fruška gora i njeni manastiri. Upravo od Fruške gore danas i započinjemo naš razgovor sa ocem Stefanom. Hvala vam, oče igumane, što ste nas primili u vaš manastir i blagoslovite ovaj naš razgovor. Možda za početak da nam kažete o situaciji danas na Fruškoj gori. Fruška gora nekad se zvala Srpska Sveta Gora i prepuna je manastira i ja imam utisak, barem po onom što smo danas vidjeli u vašoj crkvi, da je sve više vernika i ljudi koji obilaze i manastire kao i crkve u svom mestu, naravno. Sad, trenutno je na Fruškoj gori manastir svaki na svoj način organizovan i radi duhovnu svoju misiju u prostoru i vremenu. I sada neko je bolje, neko slabije, ali uglavnom ovdje bi važila ona molitva koju je nekada skoro u stvari naš jedan pesnik rekao, gospodin Blagoje Baković, kaže, neka prestignu svi spori i brzi, ali neka me ne obuzme mržnja ono koji mrzi. Znači, u nas je tako, neka napreduju svi i spori i brzi, neka se drže duhovnog blagoslova i svog nadležnog arhijereja, koji je kao vrhovni arhi i sveštenomandrit svih manastira, to jeste vladika Sremski, gospodin Vasilije, i onda smo svi, znači, na pravome putu da bi postigli i shvatili smisao svoga života u manastirima i manastiru. Velika Remeta je jedan od najvažnijih i najvećih manastira, obnavlja se stalno sve više sveta. Koliko ste zadovoljni obnovom ove svetinje? Pa sad on nije najvažniji. Na Fruškoj gori imate, ako se po važnosti gledalo, mada svaki ima za svoju važnost, međutim najvažnije, ako gledamo istorijski, a i duhovno, gledano manastir Krušedol. Onda sleduje sljedeći manastir. Međutim, Remeta se sad na neki način prosto rečeno bori da se malo podigne prema toj visini koju ima Krušedol, Grgeta, Hopovo i tako. To su manastiri, sveti naši manastiri koji su nesumnjivo, da kažem, mi smo to nekada zvali sjajne zvezde na Fruškoj gori, znate. Sada je Remeta u nekoj svojoj želji da se i ona malo podigne duhovna i ako bude Božja volja i materijalno, odnosno
fizički kako se obnovi, sredi, pa može se kazati da je slična njima, nije može stići taj nivo, jer to je nemoguće. Da. Po tradiciji u srpskom narodu naši manastiri su mesta okupljanja, po tome su veoma važni za vreme velikih praznika. Zanimljivo je da Velika Remeta ima jedan od tih praznika ili dana kada se narod iz čitavog kraja okuplja baš usred posta. To je druga nedelja velikog uskršnjeg posta. Kako može da se, ja da pitam ovako naivno, laički i ne da uvredim, kako može da se pravi sabor i ajde upotrebimo reč veselje usred posta? To je molitveni sabor, znate, to nije sabor u smislu nekog svadbenog veselja ili da ne kažem neki disciplina sportskih, on je u stvari molitveni sabor. I to je još blažno počivši naš starešina, arhimandrit Danilo blagoslovio da taj dan bude molitveni sabor. Posle, kad je obavestio nadležnog arhijereja, on je kazao, ako narod dođe na molitvu, to nikakav grijeh nije, mada bio časni post ili neki drugi dani, neke blagosloveno, ali samo molitveni sabor, znači na molitvu. Čak šta manje više taj dan se slavski kolač ne donosi u crkvu, znači to je isključivo molitveni sabor, znači on je ima svoga kuma koji donese kolač u slavu i čast svetoga Grigorija Palamera, on tad pada taj dan, to je veliki naš, a i poznati u svijetu teolog i pravoslavni teolog koji je u stvari ostavio takav jedan lep pečat dogmatskog pravila i učenja u crkvi pravoslavni, svi su ga zavolili kao velikoga oca i dali smo mesto baš te druge nedelje časno posle, da bude on ta iskra svjetlosti u ogromnoj šumi pravoslavnog učenja na svijetli u tome sabranju i sabornosti, i tako je crkva sve to proverila i ispitala i dokazala da je dostojan slabljenja, i to baš u časni post kad se molitvom i postom slava proslavlja. Vi ste rekli jednom, ja sam vas čuo, da o postu ne treba razmišljati kao nečem neveselom ili suviše ozbiljnom i tužnom. Evo da vas citiram, rekli ste da je post jedna duševna banja, jedna vrsta veselja u suštini, nešto čemu se radujemo. Post ima za nas dve dimenzije, znači jedna je duhovna, jedna je fizička, ali u stvari imate, už smo rekli već duhovnu banju, znači kada se čovjek dušom svojom osjeća kao tijelom u banji, tako je duša u postu, znači u radosti posebno, jer se raduje da ta duhovne sile stvari nadvladuju telesne. Znate, što bi rekli, preciznije život, znači u čovjeku koji je sakrivan u čovjeku, to jest njegova večnost je u ovom slučaju u svojoj stalnoj sadašnjosti i nikada ne gubi to prvenstvo, duhovna sila nad telesnom. Onda imate onu drugu dimenziju, to su oci nazivali 40-dnevni post kao 40-dnevno pustinja kroz koju tijelo putuje. To su nam oci još u starom zavjetu, znate, putovali po pustinji 40 godina da bi naš svoj Jerihon i ušli u obećanu zemlju, tako. Znači, naš čovjek isto i danas, kad god dođe časni post, ima posebno osjećanje, znači dvostruko razmišlja. Jedno je za tijelo koje hoda po pustinji svoga života i traži taj dubinski smisao svoje stalne sadašnjosti. A onda duševne sile su tu već, kao što smo rekli, nadvladale to i oni su već u svom zadovoljstvu, znači može lako da se kaže, iz te tri kategorije vremena, prošlo, sadašnjost, budućnosti, u stvari svedeno na jednu tačku, to je naša stalna sadašnjost. Postoji jedna vrsta možda i ispita za svakog od nas i pošto smo u postu velikom božićnom, želeo bi da nam još nešto kažete o postu, da čujemo neke ove jednostavne i veoma praktične savete i odgovore na pitanja koja ne možemo baš tako često da nađemo u ovoj našoj savremenosti.
Mora li svako da posti na vodi? Mora li svako da bude strog ili kao monasi na Svetoj gori ili u pustinjama ili... Pa vidite, post, malo pre smo rekli, ima svoje dve kategorije. Znači, to je glavnija, mada ima više načina pristupa postu. Kad je jedan duhovnik naš objašnjavao postu, lepo je obrazložio sve, na kraju je rekao ovo ovako treba ako duhovnik, odnosno episkop nadležni ne kaže drugčije. Znači, naš duhovni otac je prosvećen vladika Vasilije, iako on kaže neko od vas ko je slab i bolestan, nemoćan, ima blagoslov da uzme čaj i hleb da pije, čaj jede hleba danas. A vi koji ste zdravi, znači sposobni, vi prvi dan časnog posta ne bi trebali da to dozvoljavate sebi radi vašeg dobra. Primjera radi. Ali u ovom slučaju svaki vladika ima svoje arhijerejske namjesnike, ima svoju igumanu manastinu, tako da on ne ulazi u svaku tu tančinu, nego samo blagoslovi da se radi po svojoj sopstvenoj savesti i pravilima koje Sveti Oci napisalo postu. Znači, pravila su za sve skoro ista, a onda duhovnost je nešto drugo. Sad duhovni oci dolaze sa svojim rasuđivanjem. Ako je neko od ljudi, pretpostavimo, paralizovan, ne može da radi, ne može da prinosi donos, njemu šta se dadne i ponudi, on to će pojesti, da bi opstao živ. Je li tako? Da. Sad, ako je neko sposoban i sam može da sprema i servira sebi hranu, će spremati po svojoj savesti uz pomoć časnih što mu paše. Šta odgovara njegovome, tome duhovnome, a i fizičkom stanju. Dakle, nije precizirano i niko to nije od naših pravoslavnih otaca rekao mora sve tako da bude. Vi možete uzmeti samo jedan primjer nas i Sibir. U Sibiru ljudi postojali sa ribom, sa uljom, jer on ne može tamo... Ne bi ostao živ. Ne bi ostao živ. U onoj klimi. I znači oci su to sagrali, kazali, vam je blagosloveno to da opstanete i da budete tu. Naš čovjek, recimo, u Bosni, pretpostavimo, a sad u Republici Srpskoj imate izvora vodeni koji zove Bukovača voda. Može piti 3 dana, samo te vode bit će živi i normalno. Znate, podneblja su vrlo bitna kada je određivanje strogoće posta. Tako da Sveti Oci to najlepše, najmudrije rekli, da to svoju nadležnosti duhovnika, a duhovni otac mora biti po milosti Božjoj i blagodati sposobno da rasudi kome šta određuje pod kojim uslovima. Ajde uzmite u obzir jednog čovjeka radi u cementari, u krečeri, u podzemnom rudniku, pa nećete valjda njemu reći sad ne smiješ popiti šolju mlijeka, on umire dolje, pluća puna, da kaže napunja praha i prašne gareže i metana i tako dalje, i sad ne daš mu ni to, pa on još koji dan i onda gotovo. Pa nije, crkva je, znači, sve to predvidjela, sve odredila pravilno, samo treba slušati nadležnu strukturu vlasti u crkvi i onda ćemo sigurno imati jasnu predstavu postu. Da li je tačno, ja sam to negdje pročitao, čini mi se ili čuo da čovjek za vreme posta ili posteći može da upadne u, ako je prestrog i suviše revnosan, čak u nešto sasvim suprotno, u gordost koja je valjda prvi smrtni greh? Pa može usled nekih nekontrolisanih postupaka, kao što može sam sebi određivati pravila, i tu se često puta dešavalo da, da kažem, gordost još prosto rečeno u neko očajanje. Prvo počne strogo, na kraju on verovatno nešto očekuje od toga posebno, može čak šta manje nadprirodna osjećanja, i tu se javlja jako složen problem, znači može biti duhovnog karaktera, fizičkog i psihosomatskog, kako hoće. Znači, nije dobro da čovjek sebi određuje ta pravila sam. Znači, zato je rečeno, crkva tu postoji, znači, crkvene starešine koji su počeo od episkopa, sveštenika i čak do đakona. Znači, ta trijada, znači struktura vlasti, vrhovne vlasti, ona je u stvari u jednoj određenom prostoru, kao što je eparhija, dovoljna. Sad ostalo dolaze prisluživanju i tako dalje, šteci i tako dalje, ali uglavnom treba pitati njih.
Da ne kažem sad Sveti Sinod arhijerej Sabor, pa nećemo valjda još i njim pitati da, nego pitamo svog sveštenika, ako bi eventualno bi znao da tu je naš arhijerej, da nam pomogne i to, on će to lako rešiti. Znači to bi bilo dobro, da svaki vernik ima u vidu, ne sam, baš, nije toliko jak čovjek da mogu sve određivati, pa čak i te duhovne dimenzije života ne bi preporučio nikome čoveku, jer bojim se da je u praksi pokazano da je ovo što ste rekli lepo prelazio čovjek čak i u gordeljivost, neku umišljanje da mu se nešto javlja više nek drugima, da je postigao više od drugog, trećeg i tako dalje, a to je prosto rečeno neprijatno u pravoslavnoj crkvi. To je stanje takvoga čovjeka nije u skladu sa pravoslavnim shvatanjem vjere. Isto je konkretno pitanje šta da radim ako recimo 10 dana postim, pa 11. dana zgrešim u tom postu, pojedem nešto mrsno. Da li čitav post koji traje više od 40 dana ponekad potpuno sada zanemarim, odbacim i čekam neki novi praznik ili da se dignem ponovo? Šta se savjetuje? Pa, kod mnogih otaca je rečeno da se ponovo čovjek vrati svome pravilu. Ako je eventualno morao, ako je možda nehotemično, ako je okolnost takve, pa dešavalo se da uđete u kuću jednog dobroga, čestog domaćina koji nema pravoslavno praktikovanje posta, da je druge vjere, drugoga naroda, druge kulture, ali je čovjek dobar, vaš prijatelj, koji vas je čak pozvao u kuću, toliko se trudio i spremio vam jedan skroman ručak i nudio vi. U tim okolnostima moje, sad ovo lično govorim svog iskustva, nemoj odbiti tom čovjeku ručak, uzmi malo hleba i šta već nudi čovjek, jer je iz ljubavi to spremio. To nije neka naduvenost, to nije neki ultimatum, to je ljubav njegova prema nam, praktično pokazano, kroz hleb, kroz sok, kroz vodu i ne znam još elemente te koji su na stolu. Znači sve to pogledaj i vidit ćeš da je to neće nauditi našem postu, jer smo mi sad ovdje kod prijatelja, on nas je pozvao kao svoje. I onda možemo poslije nastaviti po našem tipiku i pravilu, a garantujem ovako iz mog nekog iskustva da neće nas Bog odbaciti zbog toga. I neće nas niko prezeti, čak ni nadležni arhijerej. Ako mu to objasnimo, reće pa dobro, sad kad si bio već kod ljudi koje ceniš i tebe poštuju, znači to je osnovni red. Da se ne bi narušilo njegovo raspoloženje. Zamislite čovjek koji se spremao skoro ceo dan da dočeka svoga prijatelja, gospodinu kaže, ne, ja ništa to radi posta. Da neko ne pomisli da je post samo pitanje jela postne ili mrsne hrane. Post je nešto drugo i više od čuvanja od nečiste ili hrane koja se uzdržavanja u jelu. Šta je još važnije u postu u suštini? Pa post je u stvari, pored hrane, jela i pića, on ima svoju i duhovnu, to smo već naglasili, predimenziju, po kojoj se može, kad se posti iskreno i drži taj duhovni post, koji je mnogo jači i moćniji od ovoga fizičkoga, ali ne mora jedno bez drugoga, kao što tijelo i duša ne mora jedno bez drugoga. Ali ima tu istoriji jako dobrih primjera koji su ljudi postili kako su pravili i velika čuda i velika se djela dešavala. Na primjer, prorok Ilija je postio, ajde da kažem, i duhovno i fizički, u oba smjera, obe kategorije poštovao maksimalno i vidjeli ste da mu da Bog zatvori nebo i zemlju, car Ahab u 3 godine i 6 mjeseci. Pa recimo prorok Danulo postio je u lavovskoj jami, pokloniše mu se zverovi, nije ga niko otegnuo, da postoje molit ukroti tako silne lavove. Pa 3 mladića u Vavilonu, sjećate se toga biblijske priče, postoje molitom, ukrotili su oganj. I pošto im Bog rosu s neba ublaži temperaturu, to je pjeva, oni su onda zapjeli pesmu koja se dan danas peva, blagosloven jesi Bože od Oca naših, znači, u toj muci, u tom strahu nastaje pesma koja ceo univerzum obradovala. Blagosloven si Bože od Oca naših. U novije vrijeme bili ste na međi Starog zaveta velike preteče krstitelj Jovan s postom i molitvom se udostojio ni manje više nego da krsti spasitelja svijeta na Jordanu i iznad svega da ga Bog pohvali. Znate, koja sad usta smije u gordu Jovanu kad je Gospod rekao da nema većeg od njega,
čestitijeg ni slavnijega rođeno pod nebom ovim od žene i muža, to je Jovan naj. Znači, takva pohvala došla od samoga Boga čovjeka Hrista. Zašto? Zato što se drzo nesumnjivo postaje molitve i blagodatnog života. I onda sleduju sveti apostoli, govori se, nema mnogo, kako je 12 ljudi. Između jedan je izgubio smisao taj, tu disciplinu, počeo da se igra s tim, došao je do srebroljublja, znate, Juda tamo igra neku igru sa parama i ostupa od Gospoda. Prosto izdaje svog učitelja. A njih 11 i oni postoje molitvom uspijevaju da cijelu jednu rimsku imperiju polako, ali tiho popravljaju. Znači, jedni će od Rimljana primiti hrišćanstvo, jedni će priznati da su poraženi, jedni će gledati pa ne ide ovako. Tako da za nekih 5-6 godina ljudi, Rimska imperija skoro priznala poraza, da ne kažem i onaj prvi edikt cara Konstantina, i to je jedna vrsta, ne mislim poraz, nego priznavanja dostojanstva tih velikih ljudi koji su učili postoje molitvom, govorili s praktično životom, da ne valja tako što se dešava mnogoboštvo, nije tako sjajno za dušu ljudsku. I oni svojim trudom i životom dokazuju da je sam car Konstantin bio zadivljen takvim držanjem crkve i dao je onaj čuvani svoj milanski edikt, u kojem je zakon, po kojem je stavlja do znanja da je crkva hrišćanska državna religija velike imperije rimske. Znači, vidite kako je post i molitva jedna užasno velika sila i snaga, bez mača, bez ognja, bez mržnje, bez zlobe. To je zaista, ako lepo analiziramo to, primetit ćete kod mnogih ljudi koji se bavili tom izučavanjem, nisu hrišćani, ali su dali jednu visoku ocjenu toj veličini tih ljudi, jer su pokazali, znači, da mogu da urade dobro u koristi same Rimske imperije. Nije ona propala, nije ona zbog nije izgubila ništa. Ona je samo, prosto rečeno, doživjela jedan preobraz. Popravila se. Preobrazila se iz lošijega mnogoboštva, u stvari jednobožno shvatanje Boga u Svetoj Trojici, Oca i Sina, Svetoga Duha. Znači, to je Bog jedan u 3 postasi i mi tako propovedamo, tako se uči, to ima dokaza to mnogo sve to. Post je i vreme pojačane molitve, pa šta možete da nam posavjetujete kada govorimo o molitvi, nama pre svega Mirjanima, kako da se molimo, koje molitve, u koje doba dana, na koji način, da li sedeći, da li stojeći, klečeći? Pa sad pozicija čoveka u sred molitve nije precizirana, ali kod nas u pravoslavnoj crkvi je uvijek molitva stojeći i može se često puta se ljudi moli sedeći, naslonjenima, ne naslanjače i tako. To su sad neke mislim nebitne pozicije, bitno je da se drži čovjek molitve, pa ako bi to dobro analizirali sad ovo pitanje, mogli bi reći pa mora da se stoji kad se služi Bogu i to je kod nas kad čitamo akatis nekom svetelju ili isključivo Prestoj Bogorodici, Hristu Spasitelju, mi stojimo. Ali uzmite u obzir jednog čovjeka ne može da stoji, da su mnoge otkazale, da je recimo u pomoćnim kolicima, pa nećemo da njevori sad da se on ne moli, možda je bolje od mene. Dakle, nije to precizirano, što je samo dato je u crkvi pravoslavnoj pravilu da se stoji na službi Božje, to je ispoštovanja same službe koja ljude dovodi u dijalog s Bogom, prosto rečeno razgovor sa Bogom. Gospode, pomiluj me, daj, Gospode, vremena mirna i blagorastvorenje vazduha, izobilje plodova zemaljskih i tako dalje. Pa ne moramo to sad da nas sjedi nekako opušteno vikati, to ko će daj, ako ne, nego to stoji sa verom i nadom i ljubavlju da će ta naš molitva biti uslišana i onaj koji to sve ima da će nam. Predstaviteljstvo Hristijane postidno je, podadajstvo Godvorcu nepreložno je, ne pred grešni voleni glasi, no pred Marija pomagaja na pomoć nas vjerno zvučiti, uskori na molitvu i pošti se nam umoljenije.
Ispovest također možda bude jedan problem ili prepreka današnjem hrišćaninu u ovom svakodnevnom svetu. Ima puno ljudi koji žele da se ispovede i onda stanu pred nešto što ne mogu da pređu. Kažu, ja mislim ste i vi čuli to obično, nisam nikog ubio, nisam ništa ukrao, šta da kažem, šta da ispovedim. Kako čovjek da se pripremi za ispovest? Pa postoje pravila, znate, za pripremu. To znači napisana, po kojima čovjek mora da shvati težinu, na primjer, grijeha koji nije on stvari praktično uradio. Ali je negde u željama, mislima prošao kroz taj grijeh. Navešću jedan primjer. Samo kad je bilo bombardovanje Srbije i srpskih zemalja, pitao sam jednoga koji je došao da se spoji čovjeka, ajde, rekao, nemaš grijeha, nabrojao ste si sve to lepo savršio, nemaš nikakvu slobu. Reci mi, kako gledaš sad na ove ljude koji vrše bombardovanje naše otadžbine? On je bez ustezanja rekao, to bi ja sad zabranio i kaznio i čak sad srušujem bazu tamo okolo leće aviona. Rekao, vidiš, to je greh. Znači, greh je, imaš u toj bazi dosta ljudi koji nisu za to bombardovani. Pa zamislite koliko njeve djece i žene koje čekaju njih da dođu, živi, zdravi i pored tog svega, ako bi mi to, kao što ti kažeš, minirali, to bi sve stradalo. Dakle, nemoj to da misliš tako, nego prepusti to sudu Božijeme, a njihovo ponašanje ostavimo da Bog rasudi. Mi smo sad nemoćni da bilo šta im uradimo, molimo se Bog da im Bog da snage i njima, da ne bacete bombe na nedužne ljude, ajde ako je već moralo neđe neke objekte, ja ne znam svuda se ne razumem, to je sad ratna igra, ne razumemo svuda, ali razumemo da ne treba ubiti, nemojte to misliti, izbrišite to iz glave. Znači, ljudi su to, ipak imaju oni svoju radost neku da se ne bi izgubila, ako možda dosta njih nije bilo za to, ali naredbe su, znate, vojska je tu, nema, hoćeš li neće. Znači, danas je počela ta operacija, ti si u tom krugu i radiš to. A verujem, kad bi sve dobro ispitao te vojnike, oficire i pilote, da bi obrnio rekao, ma kako gdje ja to, bacam bombe na ljude, ne duže. Međutim, ne treba, hoću da kažem, ne sudi, ali se desi njegova, on nabroje da je dobar, da nije nikome kriv, da nije dužan, da nije čak ni pomišljao da nekom zlo napravi, međutim, misli mu se ta potkrala u svijesti da ove koji mu čine zlo, da on njemu uzvratio opet zlobom. A to već nije, jer kaže apostol Pavle, pa je Jakov, prethodno s tim bavili, pa kaže, tako i nezabošci rade, jedno za drugo. A onda počeli smo hrišćani, ako bi uzvratili mi sad istom mjerom toj našoj braći tako surovoj koji ste bombardovali, možda ko zna iz kojeg razloga njima samo poznato, ali nemoj ti uzvraćati tako. Ako ikako možeš, to je staro pravilo, oprosti. Ako imaš u sebi snage i sile duhovne i moralne, gledaj da oprostiš, imat ćeš dva pogotka uspješna. Spasit ćeš sebe da ne učine zlo i spasit ćeš čovjeka da bude žrtva od tvoje zlobe. Jedno od osnovnih pitanja na ispovesti je da li si sa nekim u zavadi. Pa šta raditi ako čovjek ne uspeva da se sa nekim pomiri, ako neko nije blizu, recimo imam nekog dragog u Australiji, kako će se sa njim pomiriti odavde? I treća stvar, ako neko zaista ti kaže neću da se više mirim s tobom, ne želim da budem s tobom u miru. Kako rešiti te probleme? Naše je u stvari kao pravoslavnih hrišćana da tražimo opraštaj od ljudi. Ako nam neko neće uvažiti našu želju, mi smo u tom slučaju čisti pred Bogom, pa čak i pred ljudima. Jer smo želeli mir i pomirenje sa tim našim bratom i prijateljom, ili nije bitno strancom nekim koji nas ilaze, ali smo sagriješili pred njim i tražimo čovjeka oproštaj, što mi je rekao danas, izvinjenje. Ako nam nije to uvažio, onda je to njegova slabost. On će vjerovatno steći snage i moći da kaže, pa dobro, taj čovjek me pitao nekog puta da mu oprostim, pa ajde oprostit ću. Shodno onom evanđelskom učenju. Znači, pitajte, kazat će on se, tražite, naćete. Mi uporno pitamo, znači da. I kucajte, otvorit ćemo se, mi smo tu, znači kucamo na vrata njegovog srca i uma, molim te, pa pomozi mi sad, oprosti mi, pogriješio sam. Dakle, malo ima ljudi na svijetu da ti neće oprostiti ako je 100 puta
Jedino ako su baš toliko nekom zlobom zanešeni, ali ne vjerujem da ima ljudi tako baš toliko da neće kazati, pa ajde, čovjek mu već 2 puta pita, a oprostit ću mu i šta sad. Da se molimo za njega, verovatno. Da se molimo za njega, da za njegovu snagu duhovnu, da dobije tu silu od Duha Svetoga, do stvari to dolazi, ta snaga, jer ima jedna molitva kod pravoslavnih ljudi koji kažu: udostoj me, Gospode, rodim rod dostojen pokajanja. To je rađanje u svijesti svoje te uzvišene vrline koja čovjeku daje snagu i silu da može roditi rod dostojen pokajanja i dostojen praštanja. I to je, ja mislim, potrebno uz postove ove češće da čitamo, a to je posebno kod nas poznata literatura duhovna svetoga Jovana Sinajskoga lesničnika. To je zaista jedno prekrasno delo, napisano, objavljeno u nekoliko pouka, i to može da pomogne svakome čoveku, bez obzira čak i na njegovo versko predaljenje. Treba da pročita to. Ima tu, tako je napisano za mnoge ljude, nije to isključivo namenjeno sad za jednu grupu. Ili vidim da on tu ima tu širinu, osjećam da on hteo s tim celom čovečanstvu da kaže: ne bojte se, samo se držite se tog pravila božanske blagodati, nećete izgubiti ništa. Jedan još od tih svakodnevnih i veoma čestih problema je u ovom vremenu kada puno ljudi se okrenulo crkvi, dolazi redovno na bogosluženja, pronaći svog duhovnika. Dakle, kako da pronađemo, gde da pronađemo duhovnika, kakve nam možete savjete dati da uspostavimo što bolji, ako je moguće, verovatno nije li, a tome se teži, savršen odnos sa duhovnikom, saradnje? Ba, to je vidite, to je dobro pitanje, zato što u stvari odzvanja u svijesti ljudskoj da se traži duhovnik, pa još i dobar duhovnik, to je već nešto dopunsko. Ali evo vidite, Bog nam je dao, nego nekako nam se ne da vidjeti odmah. Najbolji duhovnik je na parohiji sveštenik. I sad, ako ima neki možda naši tako teži problema koji ne možemo mu kazati iz pristojnosti, nije uopšte problem kao sveštenik, nego su u pitanju ja. Sad, ja njega zamolim da mi da blagoslov, da ispovijedam greh, možda težak greh, na neki način koji opterećuje moju savjest, i ja umolim svog sveštenika da im da blagoslov, da ispovijedim to na Sinaju, na Svetoj Gori Atonskoj, u Carigradu, nije bitno gde. I on razume čovjek da su to teški problemi, koje ja nemam hrabrosti njemu da kažem, jer je on meni sveštenik kao, recimo, toliko blizak, da ja kad bi sve te svoje grehe sad njemu ispričao, bojim se po mojoj slabosti, da njega ne sablaznim. Iako ja to njemu u stvari direktno ne govorim, to govorim Bogu, ali bez obzira, imajući u vidu njegovu mladost, njegov početak, ja kao stari čovjek, a ogromni grešnik, neću da izložim to pred njim, da ne sablazim mladoga sveštenika koji je došao u našu parohiju. Ja samo tražim njegov blagoslov, da on zna da sam ja njegovo duhovno džado, ali ću taj težak greh i problem koji sam vremenom u životu, u prostoru i vremenu na neki način, nažalost, uradio ili počinio ili umišljio, onda ću ja to da kažem jednom zrelijeme duhovniku. To je neka vrsta traženja, ali ne bježanja od svog duhovnog oca i od svoje eparhije i svog odnosno arhijereja, nego to je samo taj moment da ne bi sablaznuo tog mladog sveštenika koji je došao u naš parohiju, a svi smo ga zavolili kao duhovnog oca i bez njega ništa ne radimo u duhovnom smislu. Ali eto, to pitamo. Zato nekad čućete kao čovjek čak što manje više traži blagoslov se venča, neđe voleo, ajde, hoće da se venča, na primjer, studenici. Pa sad pa nije studenica u našoj parohiji, pa nije, ali znaš, tako, sad sveštenika, pa dobro, neke blagoslovene, to je naša crkva, naš manastir. Ali u stvari, ne zaboravimo da nam je duhovni otac, parohijski sveštenik, najpouzdaniji, najbliži i u svakom momentu uvijek tu i sa nama. Da li treba govoriti o još nekim stvarima kada imamo kontakt sa duhovnikom, o nekim, o poslušnosti, recimo? Šta je poslušnost za hrišćanina? Koliko je važna?
poslušnost u hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi stvari je jedna od možda važnijih vrlina. Bez toga se ne može postići harmonija između čoveka i Boga. Znači, svi poslušni ljudi, kako malo istoriju hrišćansku pogledamo, su imali blagodat Duha Svetoga i živjeli su mirno i pobožno i svoj život su u krajnjoj liniji doživjeli sa radošću. Kraj života bio njihov bez bola, nepostidan i dobar odgovor su dali na pravednom sudu Božjem, ali su istovremeno trudili se da ispune poslušnost prema, pre svega u ovom vremenu prostoru, vidljivo, što vidimo, to jeste crkva. Sad, kad kažemo crkva, mi mislimo i na žive ljude koji u crkvi služe i rade. To su, znači, malo pre smo već rekli, arhijerej, sveštenik i đakon. To je da kažemo, struktura vlasti kojoj se pokoravamo mi u našoj crkvenoj parohiji. Ali kad kažemo crkvu, znači odmislimo na zajednicu svih živih ljudi, normalno prestojatelj toga nam je arhijerej ili sveštenik i đakon, ali ne udaljavamo se od toga ako smo poslušni, jer preko njih možemo da dostignemo taj stepen duhovne visine, da jednostavno izgradimo svoju duhovnu lestvicu, a opet sa njima, razumijete, po blagoslovu njihovome, kažem konkretno arhijereja svoga, onda možemo ići tom lestvicom kao i Sveti Jovan Lesničnik. Normalno, to je sad misaono penjanje, ali prosto rečeno i fizički ljudi posle zagrobnog života odlaze, kao što je recimo Sveta Bogorodica kompletna, bez, ne samo dušom, nego i tijelom se vaznela sa desne strane slave Sina svoga, Gospoda Isusa Hrista. Sad neki će reći ljudi, pa to je samo, pa dobro, ali to je dokaz da može. Nećemo sad reći koliko je Sveti Otaca uznelo se u misaono i duhovno, već sad u slavi časti velikoj pred Bogom, ali uglavnom ima i taj dokaz da i tjelesnost ide. Znači, onaj ko ispuni zakon Božji u poslušanju i smirenju, eto, ima šanse da sjedi s desne strane slave Božje, gdje nema plača ni škrguta zuba. To je, znači, savršenstvo do te mjere da gdje Bog obitava, tu je blagodat i sila Duha Svetoga koja ljude drži u radosti večnoj.